Ole thlir tu le ngai thatu zong te in zawain chibai le vekule hey Nepal ram chu an buaina sa viau maya politics thalowa wangin an buaya an ram hruai tu an politician te an tlambo na satin an finance minister te po mi pui thin urin an soi sa hrepa social media an luak khat na sa engpo ni sela Nepal buaina chungchang puzai rem thanga zei kanan chia range Nepal buai luai na chu cái tệ lul hi min han ngen về khang lang thina kavalom tệ lul em thui vak lowing ka han ziak ve hrim hrimange run dala India thenom ram pali lai chu mi puin sarkar am pai tha ti mayang Afghanistan Sri Lanka Bangladesh le tuna Nepal te Afghanistan hi chu Taliban te an ni thung Nepal ti lo hi chu an sarkar am pai thak chan kan riat vek to ka Nepal be khi thui lu tuk lovin soila nakina thui zokin kan soile ang atira alandan chu Nepal sarkar in social media apps som ni paruklai mai ati top sakwanga niya heng zinga hian Facebook X, Twitter, YouTube, WhatsApp ti vel hi alangsar mi zong in kan man le kan khoi ani ome chu du lovin trangtar generation Z anti te khoi khotin lung oilo na an lan tir ta a an ram khopui lian zuala chuana maka tam thalai rualam pung khom tamaya rin a in an tam kan ti theyang Nepal sarkar khan khatianga tam kha an pung khom don ti ria se chuan khapna thu pek an sualo na sang chu tia mi puilung oilo te chu mi tuitlak na lo te tui silai mangte rubber bullet te baka silai tak mangten annor ta chiama ma se mi puite lung oilo na thinrim na chu zual zelin tolle tum chu soilo thi thenga sarkar be turin ani norkal zok ta zela Nepali hi an hoi sen ti kan riat kha sarkar lam hi nor le tumin be ma se sarkar chu a bet zoka atranga anti ngai na shelo chu an meetinga an ram sipai ho to lu berin bang mai turin ang yen ni in soi zui yani ti chuan bana an thelu sapsapa Kathmandu airport a chuan helicopter chunga virtur chura an himna tura tlan chu adanan dap ta chung mai ani until khaber kher hi a fulo lu lai ve em la taka thalai ten upaten ro rel na nuya kan om du tolo thalai ten ro kan rel ve to don ti in an nau thup mai ani social media in khap sak ngot hian ra tha hi a chu awak arinom lo ani kan ram anga te pohinan khap ngot ta se thalai boi fe thin rim hi kan tam viau mai the ani an parliament house an hala prime minister in an hala president in an hala jail an chu chi a tang tam tak lawm awin an zalena supreme court thlengin an beya an sapatala am prime minister lui nu pui phei chu an hal hlum hiala hei takhi chu an tum reng wanga ni lo an mani pokin an riat vele an boi pui nga la an chan thei lo heng thalai thi sen lum thaza tak te hi dan thei an ni to lova an du dan danin an tal mi to maya curfew pon khum ma se omzi anei lei thei lo sipai chakna nen po anti to play thei to lova Nepal mayor pakhat chu interim leader atan an rot max pai ho tu tenen anim biak dana zirani yang an ram boina hi social media app wanga ni ngot lova a hroi khom tu man ro pakhat ero ani chiang ani social media khap ma se VPN mangin an luta nasa takin anin fui pora tun hi an thleng Nepal sarkar hrim hi an ning to a pai an du na arei to a chuan lam tura tam si lowa social media khable an dot na phena hian million tak anin zep nge yang heti lai hian India le Nepal ram ri ven uluk nga la ni ya New Delhi ya Nepal embassy po ven him na khawzok pek nga la ni ramdang in thu chu ram pa an nei om hria tala ni lo an boi chan bul pui ber chu social media khapna angin langba se ei ruk na nasalituk ani dei thung ti kha hria ila engpo ni sela social media in khap sakhi chu engram thalai ma hian in kan du in arinom to lovani kan share zelang nikua September sang ni som ni panga zandariat vel khan Nepal ram prime minister lui jalanat khanal nupui rajya Lakshmi chi trakar chu thalai lung oilo ten an chena ina an halkara aliam tur lovin akang lum athi ma hian Kirtipur Ban Hospital panpui ni ma se chhan theih ani talovani tunlaya Nepal rambuena awanga nu na chansi nga chuan a sholber anita September ni li sang ni somni panga khan Nepal sarkar chuan social media platform somni paru
WhatsApp Facebook Instagram le adang te chu a khap thut mai a hei hian thalai ati thin ur hle a generation Z ho an ron che chuak vat a an pung chak hle ani Gen Z ti hi generation Z ti na ani ya sangha zakwa somkwa hulama piang te an ni tlang puya thalai thi senlum le thaza rual lek an ni boka an via ka tra in an to khir hle ngai tu na nu but rual lek an la ni wangin an che ro wa hle bok social media platform khap ani wanga an lung oilo na chan chu Nepal ram thalai nuai som ni chuang chu ram danga na thokin an kala social media ato pani chuan an chung tele thian tenen anin kara dai dang tu bangsang tak aom don ani heng thalai te hi social media manga in om tlei an ni ya an no na social media a bet tlata phone tel lo washing nun kim thei to lo te an ni an tak sa peng sa thak lukin an lana ani oh hei hi chu thalai kan lo ni ven na ang po in ka hria thiam pui khop mai India rama te nan khap thut ta sela khai kan na sa ve vio tho chuan ka ring ani generation Z ten an chuan number chu an rama corruption na salituk chu ani ya hei hi social media thalai ten an au chua pui na sa le sarkar thil ti hi corruption vullen tuma an ngai nepotism hi an chuan lam lian tak ani le a sarkar na le sarkar atanga ham thatna sang sarkara fongchel tu le high ranking official ten an vual e wang an du sakna chu an au la ani ya Nepal hian sarkar na hi mi puinol puita na wang le ani an lung oilo na an lan tir na hi sarkari na tira a chan le dana an lung oilo le a hei hian thalai zinga thin urna a chok thowa chu wang bok chun official zinga an mani thop tu asiam bok tu na hian sarkar chun social media platform som ni paruk zet a khap na chu asut le to a ma se thalai te hian top san ziah an rel chuang lo an parliament an hal che to a Nepal Prime Minister KP Sharma oki chu ni kwa September a abang to boka engchen ge buaina hian a odon ero hriat a har hle thalai te hian an no tran tira an mani ma chon tu police te chu an bitum na sa hle a rong taka ti hlum po an neya tuna hian hriat thei china mi som ni pani an thi to a mi zali chuang in liam an tur to bok protester ten an prime minister baka sarkara mi poimo tak tak te chu an in an hal saka jail po an suwa sama wangin lung in tang mi sang khat don lai chu lung in atangin an tlan chuak bok Mizoram po in corruption hidawila nepotism po idaw tlatang u kan sarkar shon meka hin corruption thom hriat tura tlem ta a ruling party office atanga sarkar na a indusak na po hriat tura om talova alom om le ti in ato anron khara ni ang poni sela hei news dang hi kanan tar lang vele nge hei Nepal hi chu an buai Sawisel don ni te po ina langa a buai thak khop mai mo sarkara lung oilo na thalai dan lan tir mi o wangin ti theih khan nei tlem view ani Kathmandu wa tiam chin om lovin curfew puang jail pani atangin mi zakwan tlan chuak Nepal sarkar in social media platform sang a khapa wanga nor huai khot nakal zela buaina na sa tak at suwa wangin vo in hian Kathmandu kopuya tiam chin om lovin curfew puan ani thotan ni andor huai khotna in nor buaina thenga mi som pakwan thia hetil thenga wanga lung oilo na lan tir chun zom ani nu in nimin thole ni kam prime minister KP Sharma oli chu prime minister atangin abang ani mase social media khapna li ani nu le prime minister aban nuwa po mi puiten sarkar lakalung oilo na anlan tir chun zom zelani thole ni kha mi pathum an thi belle norhuai khotte hian Kathmandu wa an ram parliament an halbaka sarkar building le political leader te an beya prime minister atanga bangta oli inpo an hal telbo tual chung buaina chuak mek kara Nepal Khotanglam district a jail pani atangin mi zakwan tlan chuak ti jail official te chuan an soi Nepal anor hoi khoti atira social media platform khapna dulo na lan tir na nei aniya khapna li ani nuwa eru na dulo na lan tirin nor hi an sunzom zela ma se hroi tu mumal tak an nei lova until put berpo tarlan ani lobok Supreme Court Judge Lui Balaram Kesi chon nor hoi khote chu an IOA team siama borok thaawom theih na tura imbiak na nei turin angena an ram in thlampui buat sai an phut bok ani boy thak khop mai kan tun lai khovel chu friends lam te po an boya khovel hi kan boy mup ani bere